it as a genocide against a people and a collective punishment against innocent people. Umengameli uCyril Ramaphosa uthi angeze yeqiswa amehlo indaba yokubulawa kwabantu abanganamlando eGaza babulawa liphiko lamajoni weIsrael. We launched an investigations because there were some contracts which turned out to be irregular and fraudulent. I-SABC iphenya izwa ngobatsho yabasebenzi ababhadelwa abangasebenzi ephikweni lendaba le-SABC. Well, in 2025 we will have a new club competition, a competition which will crown the world champion of the club, which is the best club in the world. Siphosa ilihlo kezemidlalo yeFIFA. Koba kuhle ukuhlanganisa izindaba kodwa ku-SABC 1 ngesindebele Lotshani. Umengameli uCyril Ramaphosa uthi angeze yeqiswa amehlo indaba yokubulawa kwabantu eGaza babulawa liphiko lamajoni weIsrael. uRamaphosa bekakhuluma nababiki indaba ngemva kokuthi amalunga we-ANC ahlangene nenhlangano ezisekela ePalestine. Umholi we-ANC lo ubuye wathinta nendaba yestatement samhlapha nje esenziwe nguNdunankulu we-Israel uBenjamin Netanyahu. Zinthombe ezifana nalezi ezenze ukuthi umengameli asolwa gandelela amagama okubulawa kwabantu ngesihluku ekwenzeka eGaza njengoba nama-Israel aragela phambili nezenzo ze. What is unfolding now in Gaza is beyond being unjust. It is genocidal, and that is why we are dubbing it as a genocide against a people and a collective punishment against innocent people. uRamaphosa ubawe ukuthi amazwe amabili la eze nesisombululo esingcono bewabawa namazwe ngamazwe ukuthi angakhanga yeqisa amehlo into yenzeke ePalestine. We've heard what Benjamin Netanyahu has said about working hard to prevent a two-state solution. A two-state solution is a globally accepted solution for the problems that have been existing between Israel and Palestine. Inhlangano ezisekela ePalestine zibawa amaSewula Afrika ukuthi aragele phambili nokusekela amaPalestine. IQatar isebenza ngamandla ukubhula umlilo mayelana nendaba le. Ngenyanga kaSinyikhaba icala le-20.2 billion yamaranda lokukhwabanisa nobukhohlakali lesikhulu saphambilini se-Eskom uMathela Gogo kunye nabanye abama-20 asolwa nabo lakhutshwa eholweni lamacala. Ikhotho yamacala ekhethekileko ye-Middelburg eMpumalanga yathatha isiqundu esingemva kokubana umbuso usolo uthulisa icaleli. Icaleli liphathelene nethenda yokwakhiwa kwesiteshi sokuphehla igezi ikusile. Umbuso bowusola uGogo ngokusebenzisa isikhundla sakhe ekunikelweni kwethenda yokwakha isiteshi esi. uGogo bekathweswe icaleli nona kwakhe nabantwana bakhe ababili ekungasingebe ngazi. Ngenyanga kaNdaka umnyaka lo kwathoma icala lesikhulu saphambilini se-Eskom uMathela Gogo kunye nabanye abama-20 asolwa nabo. Icala elikhulu eli lithulisa amahlandla ambalwa bekwadina uMagistrata namagqwetha basola. Ngokhukhulamungu umbuso wakhomela bona lithulise godu ngenyanga ezine. Amagqwetha abasola afaka isibawo sokuthi icaleli lisuse ehelweni lamacala asekhotho. uMagistrata uStanley Jacobs wasungula iphenyo lokuthi kuba yini lisolo lithulisa icaleli kanti umbuso wathi unobufakazi obuningi obungalingana i-16 terabytes okungalinganiswa nengcetshana zamaphepha ayi-83 million. Ikhotho yezwabona kunentatimenti esisalindiweko kunye nencwadi ezifungileko ezivela kubufakazi abangaphandle kwelizwe. Ipholisa liphenya icaleli kwathi akufanele lithweswe ukuziphendulela. Are you ready to transfer the matter to the High Court? Notwithstanding the numerous invitations from this Honourable Court, from the 4th of September, this Honourable Court has been inviting you to file an indictment and to transfer the matter to the High Court. Ngemva kobana ipholisa liphenyako livumile ukuthi kuzokuthatha isikhathi bona kuqedwe ngephenyweni, uMagistrata uJacobs wathatha isiqundu esithi ukusola lithulisa akunanizathu. National.
He is not before court. He has not been charged. Why is Mr. Vip not before court? Ugogo bese lokajamile ngelokuthi akanamlando ama-account akhe wembhanka avalwa ngoSewula ka-2022 kanti ngoSenyikaba kwavalwa amalungu omndeni akhe okwathinda abasebenzi abamakhulukhulu. Ugogo wasithokozela isiqondo sekhotho. Can't make such allegations, investigate them for more than 5 years, bring me to court, wake me up at 6 o'clock in the morning. More than 12 months later, you're not ready to give me to go to trial. Isazi sezomthetho siyelelise ngokuthi ubufakazi obukhona kufanele buhlonitshwe bevikelwe. So this is now an opportunity for us to sit around the table, find out what exactly it is we need, like we indicated to court, and then to bring up application to the NDPP for her to then authorize. If she's then happy, or if she says there are further things we need to get, go back, get those things before we re-enroll. Njengoba siye eminyakeni omutsha ka-2024 akukhanya ukuthi umbuso uzokuhlela ngobutsha icaleli lalo logodu namkanjani. I-SABC iphenya izwa ngobatsho yabasebenzi ababhadelwa abangasebenzi ephikweni lendaba le-SABC. Lokhu kuza ngemva kokubana iphiko lezokuqashwa kwabasebenzi lithole kungalandelwa kwemthetho kwamanye wamakontraka nabekuhlola amakontraka wabasebenzi. Sewuzokuphela umnyaka wemali waka-2023-2024 kwa-SABC. Kanti ngalesi sikhathi somnyaka kuhlolisiswa amakontraka wabasebenzi nokuba nangi imaphi azakuvuselelwa ngomnyaka wemali ozako. Kuthena kwenziwa lokhu kwatholakala bona kunabasebenzi ababhadelwa bangakasebenzi ephikweni lendaba le-SABC. Umphathi omkhulu wendaba nendaba ezinabileko kwa-SABC uMshosho Munaruthi kunomphathi othokoza umsebenzi njengoba nathindeka ephenyweni elimi. Almost 2 weeks ago we launched an investigations because there were some contracts which turned out to be irregular and fraudulent, and that investigation is still going on, and like we said in the statement, one of the managers tendered her resignation because she was subject of that investigation. Okwanje bathatha abasebenzi abathole bona babhadelwa bangakasebenzi kodwa akunasiqiniseko sokubana isibalo esiphelela lapha namkhanjani. Kanti enkundleni zokuthindana kube nezwa ngobatsho ukubana kikho konke lokhu kube nokusetshenziswa kwenihlahla. Umshosho uthi lokhu kuyizwa ngobatsho njalo akakazi ukuphawula ngakho. We are living the era of misinformation and fake information, so I'm not aware what they are referring to, so I cannot attest to that. Umshosho uthi bazokwenza ngakho konke kusemandleni ukuthola laba abathindeka kwendabeni lemi. I can reassure you and the public that sure, there's just no stone that will be left unturned, given the fact that this is public money, this is public institutions. Kanti uthi lokhu akungabahlalisele evalweni abasebenzi abaqashwe ngaphasi kwamakontraka. Uthi kunabasebenzi ababizele enkundleni ekhalimako ngobudlabha. I-Kruger Lowveld Chamber of Business and Tourism ifaka amakhamera sezingeni eliphezulu nama-drone ezizokusetshenziselwa ukuvikela imvakatshi bukele eMpumalanga. Kuqatshwe ikampani ezijameleko ezokugada endleleni echinga esangweni le-Kruger National Park iNumbi lapho kwabulawela khona isivakatshi bukeli seJarimani ngomnyaka opheleleko. Isifunda seMpumalanga kusifunda esinendawo eziningi zevakatshi obukelo kanti abantu abaningi esifundeni esibathembeleke ikhulu ukuziphilisa khulukhulu abantu abathengisako. Kodwa izehlakalo zamhlapha nje ezokusahlela kwemvakatshi bukeli zimraro omkhulu emkhakheni lo wezevakatshi obukelo. Lokhu ke ngikho kwenze iKruger Lowveld Chamber of Business and Tourism bona ithatha amagadanga aqinileko. Well, the minister didn't give us any money. Okay. The 35 million is a very rough estimate, which involves all the phases as I explained, which is number 1, the continuation of the Numbi Road project, and number 2, a base monitoring system for each of the towns, number 3, enough smart cameras, 3 or more in around each town, with covering all the access routes. Ihlelelo lamkelo kodwa kuvezwe ukuthonyeka ngobujamo bendlela. I am as a tourist coming to this province. I surely that's one of my big issues is the crime issue. Ngeveke epheleleko kubekwa abantu abazokuphosa ilihlo bagade imvakatshi bukeli kanti amapholisa athembise bona bazokubandulelwa ukulwisana nenhlelesi. I feel they're completely overwhelmed with the level of criminality in South Africa. Kunethemba lokubana nakuphela ivekele kuzobe kufakwa amakhamera kizo zonke indawo ezilitsaba lobulelesi kanti kwenziwe ne-app ezokusiza imvakatshi bukeli ukubika ubulelesi. Nasibuya Ntolo.
batithathe ukuthi kulilisandla baphathi ngidalala ukuthi Umhathi weKwekwezi FM uJanuary Mawaza Kabini ubuye nayo unongorwana weSADMA. Usabukele indaba ngesindebele na uqeda ukufika siyakwamkela nazi kuphundile kwindaba ezi ziyatholakala ku Facebook na ku YouTube asirage nazo. Ngwenyama yamandebele uMakhosoke wesibili uthi basazogidla ekhotho balelo ukuthi kubuyiselwe esichabeni samandebele ezinye ingcenye zenarha eyathathelwa amandebele. Ingwenyama ikhulume lokho ngesikhathi yethula inkulumo emalungana namahlelo abanawo ukusiza umphakathi. Imisebenzi esele bayenzile kuyinentshijile baqalene nazo njengobukhosi. Umbiki indaba wethu Comfort Masombuka beka lapho wasihlanganiselana kumbiko. Ingwenyama izwakalisa ukuthwenyeka nokuguguneka ngokuriyada kokubuyiselwa kwenarha ebantwini. Ithi yabarara indaba lebona kuba yini isitshaba semo kwenarha. Asizwisisi thina ukuthi uko igovernment level 94 yathatha inarha yamandebele izoyichaza ngale. Umbuso wakwandebele oyiphethe iproperty egameni lamandebele. Umbuso wakwandebele na uphela ngo94 bekufuza ama-beneficiary athole iproperty yombuso wakwandebele. Uthi nakuyinarha yona basazoyilwela. Inarha sizoyilwela. Ngwenyama izwakalisa ukukhabhutleka nangokuqatshelwa kwesiko lengoma. Amabhulu abasilehe barazange afake izandla zawo entweni yengoma. Zange sinomthetho omunye lapho wengoma ufaka abafazi ngaphakathi. Ingoma amadoda sesoyicela abafazi bathi yini komiti la PICC ithi lokhu phambene nekambiso yesikhethu. Kuyinto sokukhuluma nomfazi sithi mfazi ekhethu sifuna ukuphi ingoma mara kuyino. Ngwenyama ikhulume nangetuthuko namahlelo abawalethako emphakathini khulukhulu eMpumalanga neTlhagweni Kapa. Imali esiyithola wencane unyaka lo sithola imali iMpumalanga ithola imali ya 1.5 million. INorthern Cape ithola 1.5 million is 3 million. Mara imali lemdeleke iNorthern Cape neMpumalanga. Sineke izinto esizenzileko eMpumalanga apha sithome ngemridile abavela ngemridile lapha ku-Princess Mkhuku kunama-project sabathengela netrekere senza ama-toilet amaningi enkolweni sirenovate iinkolo eziningi. Ingwenyama izikhalime nangamagama abukhali nezenzo zokukhahlunyezwa kwaboma nabantwana. Isihlahla bayasazi bonke evane bakhulume ngempilo mara na ukhuluma ngaso abasifuni ngoba nabo vane benze ihloriso. Mina ngithi akubuyi ukubethwa komuntu lelizophela ke. Izakhamuzi zizwakele zikuthabele lokhu. Ngijabule khulu nangibona ituthuko efana njengale ngoba abanye abantu izinto lezi bazihloka. Sithabe khulu ene siyathokoza ichwili Ngwenyama yathi abantwana bethu nangabe bona basafuna ukufunda amathuba ukuthi bafunde akhona. Umnyanya wesidlo santambama lo uvalwe ngennodo bavumi besikhethu ekubalwa kibo nonduna nezakhe. Inarha ivezile ukuthi kufanele buyiselwe ebantwini ngemva kokugidlwa kwamakhotho. Inarha efaka abo Valmansdal ePitori bese nenarha efaka abo Silver Lakes abo Mamelodi boyokuphumela eMpumalanga kubo Delmas. NginguComfort Masombuka wendaba ze-SABC ngikubikela ngisengwenyameni eMpumalanga. Badlulile abonongorwana bama-South African Traditional and Music Awards ama-SADMA ka-2023. Unongorwana omkhulu ngewe-Best Traditional Radio Presenter othunjwe nguJanuary Mawaza Kabini umhathi wehlelo siyachakala kuKwekwezi FM ngabomgqibelo. Abaphathi beKwekwezi FM baqale ngapha bathi ngibona ungayibambi into le wasala uMawaza wathi thathe ukuthi kulilisandla abaphathi ngidalala ukuthi
uJanuwari Kabini waziwa ngelikaMawaza ubuye naye unongorwana ukuba mhatsho phambili ngokudlala ingoma zesikhethu emhatshweni yonke eSABC. uMawaza uthi kwamrara kakhulu ukuzwa abaphathi bomhatsho bona banyula yena ukuthi ayokujamela iKwekwezi FM kumaSatma ngombana yena unenyanga ezibunane kwaphela amhathi. Ngambuza ngathi uqiniselo ngitholisile kwathi ngihlolisile kanti uyakhumbula ukuthi ngimthaka ngani lapho themba nginalo phezukwakho mina uyokubuya naye. uKabini uthokoza akaqeda abalaleli bomhatsho kunye nabantu bonke abamvoteleko. Emhatshweni sengineganyana lokho kukodwa kukwazile ukuthi kungiguge kunginikele namandla ukuthi nangenzako ngenzele ukuthi ngingathoma ngidanise labe sengisazi ukuthi nginabo ngikho lokho kungiguge kwangipha amandla ukuthi bodi bethana. uMawaza wathoma ukuzakhela igama emidlalweni yomoya kuKwekwezi FM kanti wathandwa kakhulu nakadlala ama-movie wesiNdebele. Umsebenzi mnengi wanje siyezwa msibatsho kuthengiswa nangomzimba. Bayini ungasiki umuntu uthengisa umzimba? Thengisa ngomzimba. Yeah, thengisa ngomzimba. Umzimba nje unjani? Ungawutheka. Uthi usazokusebenza ngokuzikhandla ukuthuthukisa isiNdebele. Into engiyenzako sekuthi iminyaka engisalele kwelepilweni namandla ngibethane ngamandla ekuthuthukiseni isiNdebele ilimi laso isiko laso nokusivikela lapho ngijame rwe njengebhala letelephone. Sithokozisa nesiqhema sedindela kwaDlawulale isumu lamadoda ngokuthumba emkhakheni weBest isiNdebele album. Indaba le ngokuzeleko uzoyifumana kusasa ehlelweni sibuya nenyanda ku-SABC Lihaye na ku-SABC Plus. Ngingusishaba Mahlangu wendaba ze-SABC e-Auckland Park eJohannesburg. Isitshaba samandebele siyokubuthana eminyanyeni waqobe eminyaka eholweni lakonomtshegelo eRoosenekal ngesifundeni seLimpopo. Umnyanya lo usikhumbuzo sengwenyama yalwela ukuvikela kwenarha yamakhosi nabantu abanzima, unyabela kaMabhoko nokuhlala kwamandebele wakwanzunza kilommango ongehla kwendubazi. Ngalesi sikhathi somnyaka amandebele abuthana entonjeni eholweni lakonomtshegelo eminyanyeni wesikhumbuzo samakhosi amadala. Kanti ukuzwa ngokuzeleko ngomlando weholweni ungaphundwa lihlelo sibuya nenyanda kusasa ngo-6 ntambama ku-SABC Lihaye. Kanti ekhasini lethu leFacebook sibuze ukuthi njengombana namhlanje kuthoma umnyanya waqobe eminyaka okugidingwa kwengwenyama yamandebele unyabela nje ubona ingasuthi iminyanya efana nokuvuselelwa iminyanya efana nale ivuselela iyahlonipha kanti begodu ivuselela ukuhlonitshwa kwamakhosi na nakumbona kuyalandela mbukeli. Umbono omuhle khulu namkha kumberego omuhle khulu ukuthi isitshaba jemde sihloniphe amakhosi and then lokho kwenza ukuthi nabantu abatsha bakhuthale bazi isintu sabo. Lokho kuyavuselela enarheni ekhethu yamaNdebele ukhombisa bonyana nawunekinga namkha umraro ophathelene nezinto zobukhosi into yokubika khona ntange kuze sihloniphe amakhosi ekhethu. KwaZulu impela amakhosi ahlonipha ngalendlela eyisimanga, ahlonishwa ngalendlela eyisimanga. Ngiyafisa ukuthi zonke izizwe, isiNdebele, amaXhosa, amaPedi, amalokhuzana, wonke nje izizwe ekhona zingahlonipha amakhosi azo zivuselele makufika izikhathi zakhona zivuselele ubukhosi bakhona. Umbono ngewombukeli SABC ayizokuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Likhona ebusuku namhlanje kezinye ingcenye ezikhona ngapha ngeMpumalanga yenarha kanti ke nokwehla kabuthaka utshinge khona kwaZulu Natal kodwa kwanje akhe sishinge kiwo straight ubujamo bezulu. Ngomvulo omuhle nokho ke siyalibona ukuthi likhona 60% amathuba wezulu ukuhamba kutshinga nakhona ngapha ngesifundeni saKwaZulu Natal ngaphona ke ezinye ingcenye ezikhona ngapha ngikha ngeSouth Africa ke ezinye indawo mfetezana nje kwaphela ekhona nganoqala ngeKapa kunalitho ngapho kuhle khuluma mbala imoya egijima kaseliqale kusasa ukuthi lijama njani kuhle khuluma mbala ngapha ngeKapa imoya le isagijima likhona izulu kunakhona ngapha ngeJohannesburg ngePitori ngapho kuPulukwane sihlokomele khuluma mbala kanti ngezinye indawo lizakuvukala nekungu ekseni kanti ke na uthi uyajeja nje ebusuku namhlanje lathuthumba njengoba yachuyile uthandeka la imjijo iduma kumbi khulu kwamambala
nawukhona ngaphanga kulesi sifunda sangapha ngehlakweni iJingalanga kanti-ke nakhona ngapha nge-Gauteng ngapho liyathuthumba ebusuku namhlanje sihlogomele khona kwambalana nasivakatshela lesi sifunda asiqala amazinga okutshisa sifuna ukuthi nokho kajama njani uyalibona ukuthi nawukhona ngapha ngePitori liyatshisa lithi liwathela nje litshisa njalo nakhona ngapha ngeJohannesburg Elizabeth litshisa kangako kanti nasicala ngapha ngeLimpopo yalibona ukuthi phezulu lapha eMosila litshisa khuluma mbalanga ngelephala le lijama ku-32 weqe uthi khona ngapha ngePhalaburwa ngapho liza kujama ku-32 liyatshisa ngapho ke lehobeni embicane lapha ke embombela kubosikukhuza ngapha likhamba lithi pharapara ngamafulu wathele ngapha ngemalahleni esekhunda ngebostandard 10 ngakwandebele yonke nokho sihlogomele khuluma mbala kusasa siliqale ngapha kwaZulu Natal uyalibona ukuthi ngapha ngemgungundlovu napha ngeThekwini Bolo Smith ngapho likhona leyafuthumele kamnandi khulu liyawathela na uvakatshela lesi sifunda siliqale khona ngapha ngePumalanga Kapa uyabona ukuthi endaweni eziningi nokho ke kuhle likhamba lithi pharapara ngamafu na uvakatshela lesi sifunda umndungu wawubungela kokose uthi iye Zwene Ndebele.